روش باش اولین باش هجا تماشاوان رومت ام سر اکران آروار تیوی نه اولین هجا ایرو ام دخوازم تایبتی درباره هن خالین گرینگ روژاوا ما کردادا سکنن بگومان در روژاوی دا پر تشتی که مرو نقاش بکن هنه لیولی وقت تیزانی در برنامه ما یه آروار تیوی دا ام تایبتی سر مجاره که آنجا دو مجاران زیده تر به هر برنامه که دا سکنن ایروژی تایبتی از دخوازم ام سر روشا روژاوا بسکنن و هر وها روشا باشوری کردستانی yani بگومان دما مردم روشا روژاوا روشا باشوری کردستان پرتش هنه ام سر همه تشتانا سکن تایبتی چما سر روشا روژاوا یعنی روژاوا چه قومه da afişe de jî mevlûne bisandiye yani rewşa rojavan ha çawaye taybetûn zanip pêvajoyeke entegrasyonê hebû ew pêvajoya entegrasyonê dimeşiya hêjî me dikarin bêjin dimeşe lê belê çawa dihate xwastin çawa me dixwast çawa Kurda hêvî dikir pêvajo wir nameşe yani entegrasyon ji aliyê Şamê ve bi cureyeke tê fêmkirin ji aliyê Kurda ve cureyeke tê fêmkirin Emir servê mijarî bisekinin gelo li rojava entegrasyon çawal pêş dikeve û vî awayî biçe rewşa rojava wê çawa bibe xala duyem ku em li ser disekinin ew jî xeteriya ku li ser başûrê Kurdistanê heye hûn dizanin derbarê pêşmergeya da niqaşeke hate çêkirin çawa ku derbarê heştî şebî de hükümeta Bağdat'ı biryar girt û heştî şebî xwe entegre artêşa merkezî ya Bağdatê bike û her wiha heştî şabî hûn dizanin yani heştî şabî tenê weke hêzeke nîne di nava heştî şabî de cur be cur hêz jî hene yani biryar hatiye girtin ku heştî şabî xwe entegre artêşa Iraqê bike lê belê kîjan grup wê entegre bibin kîjan nebin kîjan li dij derbî kevin ev ne diyare tê gotin ku hin grup hene naxwazin entegre artêşa giştî ya Iraqê bibin û niqaşate kirin ku wê pêşmerge jî xwe fesh bikin yani weke pêşmerge bibin beşeke artêşa Iraqê niha jî bi fermî weke beşeke artêşa Iraqê ye lê belê niqaş dihatin kirin ku hêjî tên kirin ku pêşmerge ji pêşmergetiyê derbikeve tamamen bibe weke parçeyeke artêşa fermî ya Iraqê divê derbarê da em ê hinekî tişta biaxivin bi kî ra îro ez van mijaran niqaş dikim bi Doktor Ferhan Ahmet ra ez kekê Ferhan bigrim ser ekranê roj baş yan jî êvar baş eval Ferhan سرسرم سرچاوم hêvîdarim tu başî خودش ترازی بسپاس Doktor Ferhan Ahmet bixwe niha li Londonê li İngiltere'ye doktor e hema saetekî berê jî ji nexweşxaneyê vegergaye bi tozaniyê xwe ve hat beşdarî bernamê dibe doktor tu Kurdê Rojavayê Kurdistanê ne evlû بله ji kîjan bajêr bi taybetî اشکام ji Qamişlo ji ber ku tu ji Rojavayê bêguman em jî yani çavê me hemya li Rojavayê Kurdistanê tenê hûn roja tenê hûn Kurdê Rojava xwediyê Rojava nînin em jî xwediyê Rojava ne lê belê hûn ji me daha rihettir daha hêsantir rojane hûn dikarin rewşa Rojava bişopînin dişopînî jî em hema wilo bikevin nava mijarê tu weke Doktor Ferhan Ahmet li Londonê jiyan dikî lê belê çavê te li Rojavayê Kurdistanê hero çawa her bêguman tu li başûrê Kurdistanê jî dinêrî li Bakur jî dinêrî Rojla jî dinêrî ama bi taybetî jî li Rojavayê Kurdistanê tu dinêrî rewş niha çawa ye mesela ji bo ku tu bikaribî daha rihettir analîz bikî rewşê bêjî mesela hin kes dibêjin entegrasyon tişteke fazafîso ye yani bi navê entegrasyonê dixwazin Kurdê Rojava tune bikin weke Ereb beşeke Erebê Sûriyê
هناك جي دبيجن نا انتجراسيون وكا ام بيجن سركفتنكيه وكا انجام خباتا 12 سال ورفه 14 سال ورفه يعني 2012 ورفه لروجاوا دمشق انتگراسیون در کتی هولی و اگر انتگراسیون باش پیک وره جبو روجاوای کردستان وکه سرکفتنه که چید به هن کشی دویژن نا انتگراسیون چه به چه نه بجی پر زده نگرینگه او ریوبریا خواسر کو 2012 ور هدی چه بو خالصر نگاه گرد حیا ساله که بریجی با آوایی که زندل سر نگاه بو و همان خسری یعنی ریوبریا خسر یعنی روشا خسری روجاوای کردستان دوام بکن تو چوا دبینی روش نها چوایه یعنی آلیه پوزیتیف و آلیه نگاتیف چنه بله سپاس زۆر سپاس پێشویست خوازم دەست پێ کێدە سلاوێ منش تەماشەوانێ تەڕەژێ و سپاس بێ خەباتاواژی و کارێوەژی بەڕاستی ئەتخوازم vەگەرم دەست پێ کێدە وەکو 10 ساڵێ بەری 10 ساڵە ئەو 12 ساڵە وقتی ئەو مەسەلەی بەشار ئەسەد و شاری سووری چێبووی از دخوازم بێژم من و بەڕاستی تشتێ چێبوو ئیرۆ تشتێ حتا ڕۆژە ئیرۆ نەگۆری نەب دەستێ کووردا بوو نەب ئیرادەتا کووردا بوو تشتێ ئیرۆ دەبێ نەگۆری داخواستی خۆستکێ کووردا بوو و ئەرمانجێ مەی کووردا بوون ji ber gomet xwest bi rastî meselê federalît wek Herêma Kurdistanê û em bi heve girêdayê bin wek di herim bi hev re lê mixabin negorî me dixwest li vir wekî em zanin îdara zatiyê ew rêvebûna ya xweser ya Kurdê me wek bê îdara zatiyê bi erebî ew û peyadê Partiya Demokratî Yekîtiya Demokrat û Qesed bi taybet vana البته فقرن او اسر عرضي او قوت بون او كنترول دكرن سر خاكا كردي دبر جواب وان فقرن ميزنج عليه كرديتي تشكرن براستي وانا د بروجي وادا مسألة كرديتي نبو يعني مسألة انه تشاوى انه فدراليات يعني دولتك كردي وانا قلت بپرساری وانا و لبری وانا گوتن گو ام هشکره گوتن ام نهاتنا دولتك كردي شكل لي ام هاتنا بروجي كما هي ام فكرن علي دي علي بروجي يا مسألة انه تخوازن دولتك ديمقراطية تخوازن براتية قال وانا از بهوالتكم دوي دجي سرنكهتن او جي دول دجي شكستن جبرتش برگو عربي سوري قبول نكرن بطيبات اف باجاري ديرزور ورقة ومن بيجو او بيشتيجو جي دركتن كرد براستي وانا حتى رجعي جيت بجند بقصد ارهابيين تيروريستين كرد تيروريستين جبرجو او قوتاوا عربتي وبراتيا قال اف بروجايا اداره ذاتيه او سر مسألة تشاوى ميجي انسان بخن وكوتي ديمقراطيات ومسألة أمميات ومسألة بروستريكا وشيوعيات ومسألة يكبون ويكبي ومسألة سوشياليست براسي فانا عرب إيمانا ومسألة ناي جبلو قالك زحمته وقوته عرب إسلامة يعني أو إسلامي دورنا كمان جبلو جي أفتجربة براسي أبروجا مزاني بجروجا دستبيك داوي ناس سرناكبي ام قالك هیچ کستن براستی ملتی ما کرد شهید کتن قالك جمارة كمزن بو تشتي ما سر کتن بلکی چند وظیفه بو چند اوی بو شارع حتی شاشا قوتن اندامي برلمان ام كارن و بدنا وقت چند كرسي هبون برلمان ده قوري جمارة كرده بهوار دكم قرسة كرسي صدي يعني قرسة 60 كرسي هتبان جوارج اصلي 121 كرسي لما خابن 3 4 حتى 6 كرسي تاني دانا كرده او جي قالك كين بون چند كرسي دكتور 4 یا 6 هناك دبيجن نه بتبلو كوباني وقامشلو وعفرين او حمود كلنا بس او مسألة روج آفا يعني مسألة قامشلو او هبي دوراوينا تشاربون و اوی دیجی کوبانی دو اوی دیجی سیاست باورکم نه درکتن
yani bi tevayî ji bo Kurdan nehin. نعم Yan ji bo herêma giştiya Rojava nehe. يعني بقشتي هرم حمو بشكل كي أوي نه û بشكل كي di nava wan ne hebada Ereb û ez bawer dikim Asûrî û miletê أسوري dijî hene. راست بيجي بهور ديكم جرسا جوريش مارا كردا بازدا 20 صدي كردن جرسا سه تشيل كرسي بانا مريتي اللي مخابن يكاد دو مسألة زماني كردي قوتن جولاني قوت أب محمد شرع مسؤولي بسلوكي السوري دي بيجي قوت أم زماني كردي ومسألة أبي أجنبي وأنا أمي ماف بدنوا ببن أمسلما بدنوا نسنما سوری او ام تخوازن زمانی کردی به دستور داله او جی دارو درکتش برگو حتی روجا ایروجی آلا کردی قبول نتکن و حتی روجا ایرو زمانی کردی قبول نکن ام باور دکن سر محکمه حسی چاجی افچن جارا نویساندن به عربی ددینن قبول نکن زمانی کردی تدا بنویساندن یا دو مسألة زماجي وكما قلتي أوجي قبول لكن مسألة نسنما قال لك كرد شون نافي ودانين مسورين عربا كردا قم قبولناك ون دينا نعمنا عربا قلت أم دين السوري بس أم قبولناك جي ون دين انت دا كردن أوجي أبهوار دكم ديستكاك تيدا تشيبو ونحمو كردجي حتى رجع إيرو نسنما دانوا الفور اسبهوار دكم مقارسة كرد أم قال لك ترمى تشتسر كربانيك يا دوس يعني مسألة هكا ما نكاربو فدراليات ديان لا مركزي ما جرسا مسألة زمان مسألة قندي ما باجار ما نافي فا قندا نافي باجار نافي جعدي ما حمو خستبانا كردي نفساندني ما حمو وقرابانا كردي اللي مخابن هيجين أو ناب عربي مانا هي أو سياسة قريج ياغو رجيما بشار سرما بكر حتى رجع إيرو بردوامة جبولز باوردكم أما قالك تشتر نقصتن قوري أم بينن مسألة بارتياتي تخوازن هر بارتي كي تخوازي تشتكي قضاء استفادة بكج في مسألة هاري الشامرة بجولانيرة بحكومتها أحمد شرعرة اتفاق بكش بيقول چند كرسي يانجي چند استفاده کش پارتیا خراب کلیم وکا مسئله کردی وکا برجواندی ما باور دکم امنگ هانا گلکی ارمانجی خواه Mesela çi doktor degot ya hin partiye Kurda dixwazin bi taybetî biçin bi Şamê re nîqaş bikin, bi Colanî re nîqaş bikin ji bo berjewendiyên xwe bi taybetî. Mesela kîjan partî? NKS ji wan yek e? بخدي أنا كسجي هبون وبارتي ديجي هبون يعني برينا وانا تشون وحتى رجع إيروجي الشامينة دخوازن چند كرسي كي دخوازن وظيفة كي دخوازن استفادة كي شخصي بكن لي مخابن وكا تشرسري جبه مسألة جبه ما كردا مندي تدقلكي بحثي كرن الفرقالك تشتهبون مسألة كردا ما فقراندنا مسألة إقتصادي خوش بكن مسألة بيشكتنا الولاد بالأب تشتحمل تكسب حسيناك مسألة بيشمرقة فقرادنا واللي مخابن خوازن بس إنه مسألة إنه برلمان ومسألة كان كرسي البرلمان بمسألة إنه وظيفك بوزارتك بس تشتي إنه استفاده شخصی مخابن یعنی تشتکی منابین yani endam bir partiya tu dixwazî ulûbêjî diçin Şamê re daxifin ji bo berjewendiyê xwe şexsî û her wiha yê partiyê xwe. Yani derdê wan kula wan ne çareserkirina pirsgirêka Kurd e. Ne ûlû? بلكي برجو او خجيت زانن حكومتها سوري يا ايرو ناخذ بحثا مسألة كردي بك نرنيزي كنا دور بوكا كرد وقت جو يكتبانا وبن دبن امبريلا دبن سهكا يا فرنسا يانجو دولتك ديبانا بلكي باشتر بوش برجو كارن تثبيت بكنا اللي وكا هر یک باش قد چه براسي ضعيف دبن و تكس او واناك يعني تكس
وان گودار ناکه وادزن بله وکی. بله بله پکی دکتر او شانده که کردان هبو yani şandeyeke Kürt çebu, konferanseke tuzani بله li Qamişlo çebu û duê بله konferansê de biryara çêkirina şandeyeke Kürt ji hemû partiyên Kurdan çêbibin. بله Ew ez bawer dikim serê xwe negirt. Yani niha ew şande kes behsa wê şandeyî nake. راسته براستی تشتكي ولو هبو لي بري چند هيفك يجي بحثي كرن لي مخابن حكومات تركي براستي استخبارات تركي وعراقي وسوري قطري سعودي داخوازن افتش سركبي دخوازن حكومات ترامب بالعكس انه او كرداج هبدو او بكي مسألة رفض كرن وحتى رجاء إيروجي بأريكاريا فرنسا وأمريكا أو جيفين تشيبو اللي استا براستي قبولنا كان تشتكي ولو جارك دي تشيبي أو دبجن بتشتكي مخالفة بتشتكي دجي حكومتا سوريا وتركيا قبولنا كان يعني أوجي قبولنا كان بهوار دكم رفض كرنج برولوج حتى رجاء إيرو كرد نكارن بجبن بهبريك جارك دي وسبب جيوك مقوتي دولة دينا قبولنا كان بمثل بله Belê. Yani eger wilo biçe doktor yani li rojava wê çi bi dest bikeve, çi wê çêbibe. Gelo ew rexneyê hineke derdor dikin dibêjin di bin navê entegrasyonê da Kurd wê li rojava tişteke bi dest nexin bibin parçeyeke Sûriyê û Kurd tenê weke em bêjin dema xwe bi nav bikin bêjin em Kurdin û her wiha di mala xwe da li kolanan Kurdî biaxivin. Kurdî nebe zimaneke fermî yê dewletê yê Sûriyê û her wiha Kurdî nebe zimaneke perwerdê. Gelo ew rexne wê yani weke wan rexna, weke wan derdoran rewşder nekeve holê. Tu çi dibêjî? بله برستي أو حتى جو اتفاق نبي نقبا كردادا كرد ناقنا تشتكيش برجو كرد نجهنا اتفاقك أو أناكس وبارتي ميدي حتى رجاء رجي نينا أو بروجيك نينا بهذا كار بكن سربينا فكري وجودايا تخزي وجودانا قالك زحمتي هنا براستي سلوكتي هرما كردستاني دخوازي و بقوة دخوازي وبقينا عبدو بس مخابن دي سجي صدا من هنا از باور دكم زحمتين هنا يكجي دجمني ما لهر بارشا كردستاني او ناخوازي كرد ببنيك يا دواجي كرد ايرو دجمن دخوازي كردا ببي بارچك يعني كرد وكي عرب ببن وكي يعني ببن بارچك سوري انه ام كرد خوش بيركن كلتورا خا وزماني خا وام ببنو كعرب اولو ما تخوازن و سربيت تشتي كار دكن براستي وكي ككرد ما قبول ناكن يعني او دخوازن Yani dixwazin Kurd bibin weke gelê berber. بربر Gelê راست berberê ku di nava Cezayir, Misir, Cezayir, Tunus û Marokê da hatiye parçekirin. راست او gelekî Thomas Barak jî ew ê hatî wekî em zanin wextê berî Saddam wextê zemanê Saddam de ew wezîra dervî Amerîka hat henga Kurd jî şer neqebawa debû gotin divê hûn bibine yek û hatibû Kurda bixe yek û meselê federalet ji wara ew ê kir bû rastîk û hişt ku حكومة عراقي وحمو حكومة قبول بكن لإيرو كأمزانن حكومة أمريكا هاتيات تشتكي دي تخوازي كردا بارچا بكي أو تمس براك هاتيا عكسي و دمي بود خوازي إيرو كردا بارچا بكي أو جي غوري كيف السعودية عربي وقطر وتركيا دخوازي كردا تشتي قول هرمي جي فدرالات أو جي هاري مسألة بشمرقا إيرو سروانه اوه دکن لیستیکا دکن
و دخوازن وانا بخن دکتۆرە بن. پشتە دەرباسی باشووری کوردستانی بە هەنێک ئەس دخوازم ئەم سەر ڕۆژاوا بسەکنن بله بله لە ڕۆژاوا yani ئەستەناس dikim دکتۆر فەران ئەحمەد تو هەروەها ئەندامێ bi zava aştiya navxwayî jî me ji vir demekî berê hema meheke berê me bernameyeke çêkir tu weke endamê bi zava aştiya navxwayî beşdarê bernamê bûyî yani ez zanim tu hema tu taraftarê tu partiyeke em bêjin Kurd li Rojavayê Kurdistanê nînî taybetî tu yani ji bo te hemû partî kêm zêde weke hebin tu nêzîke hemûyayî yani li gorî te kîjan partî bi taybetî li Rojava astengiyê çêdikin li pêşiya Yekîtiya Kurdan kîjan partî taybetî astengiya çêdike بله بله سپاس ممكن زانن پشتی سپتامبر نه بس 11 سپتامبر پشتی تشكيل امريكا بو مساله جوفد او نقاشی چه بو الدنيا براستي قالك تكنولوجيا بيشكت قالك ملت هاتن جوهرتن بارتي هاتن جوهرتن او بيشكتنا الدنيا چه بو قالك سياسات جي او تأثير بو لمخابن ام كرد حتى رجاء ايرو بارتي ما بيش نكتن هي او داخوازي وانا هي برينا ام حيا رجاء ايرو منزانن چه داخوازي وانا هناك تخوازن مركزي هناك تخوازن زمان تاني هناك تخوازن فدراليت هناك تخوازن حكم ذاتي وقتی چون اروپا د بروکسل د چیکا پارلمانی اروپی د جواب پرسیاری کردن کرد ما روجاوا گونچ خوازن یکی گوت گو ام حکومت ذاتی یکی گوت ام خوازن فدرالیت یکی خوازه لغه زمان تانی یعنی حتی روجا ایروجی نه یکن افجی صدامه که گو yani daxwaze ke hevbeş ya Kurda tu divê tune derneketiye pêş نه وتقل يعني حياة رجع إلى خبيش نخسنا جبولو باوريا ملاتي قالك كين بوا قرص بوا زباور tamam da Baweriya Millet Qelbiye yani pirsa min ev bû kîjan partî bi taybetî astengiyê çêdike li pêşiya Yekîtiya Kurdan enekese mesela astengiyê çêdike yan PYD astengiyê çêdike yan em bêjin partiyê din ew ê biçûk ew astengiyê çêdikin kî çêdike li gorî te من ادبجم ند مشكلة بروبلمات بارتيا ده بروبلمات دجمن ده او وقت بيجين كتنا نافي ملتي كردنا بارتيا مدى انسان هنا نباشن او انسان وانا بكارتنج بيقو كردي ما شريح بكن كردي ما نبنيك لي اسبهوت كم بارتيا محمود جهه رزينا بارتيا محمود جهه حرمتن بس مش بس بروبلما ما اوي ده دفاع انسان ده جو دخوازن پارتی گوری برجوانده و هرن خوازن پارتی گوری مسئله و شخصی هرن پارتی ما گلکی خدمت کرنا گلکی شهید کرنا لمخابن اف انسان هنا نگوری او خودش نگوری yani insanê di nava partiya da tu divê jî li gorî bele yani tu divê partî başin ama kesê di nava partiya da li gorî berjewendiyê xwe şexsî tev digerin ew nahêlin Yekîtiya Kurda çêbibe ama doktor tu jî dizanî yani tu hineke dixwazî yani bi denge nêzik bibî tu naxwazî bi taybetî bêjî kîjan partî çewtke ama tu zanî partî jî ji aliyê şexsa ve têne birêvebirin yani eger şexs nebaş bin demek partî jî nebaşin بله از بشخصي از بقلك معارضة سورية أو بارا رونشتم از جارك ددو چون تركي جي معارضة سورية أم رونشتن قلك جوانا لندن جي هاتن بارا رونشتن قوتن قوون كرد أمزانن ونشدكن ونشد داخوازي وايا او فكرة ما خوشك زانن كرد مجي اي باخوان مسلمين را و اي كرد ما اي دهندري اپوزيسيونير يا عربي ده يا سوري ده وانا قالك استفادة استخبارات تركي والسوري جوانا كرن جبرجو وانا حتى رجع ايرو نزاني بون تشتن هبون نزاني بون تشاوا كرد مسألة كردي تشاوا ضعيف
بكن لي وقتي جو اف تشون تركي وتشون حمود تشت شوارج استخبارات التركي رجوتن فانا زاني بون تشاوا او مفتاح حمودانوا يعني او مفتاح انه تشاوا كردا Yani او قلسي كردا ji düşmana ra gotine بالي düşmün جوتن jî wan qelsiya bikartîne. بكارتيني اوايا فهم كرن مسألة كردي تشاوا كاربن انسان كردي بشكين تشاوا كاربن إرادة ملتي كرد تشاوا كاربن وانا زعيم بكن تشاوا كارن او حمود تجوارة صار ماسة دانا استخبارات التركي او برسالية قلني كاريبون او ملتي كرد بخوينن وانا بحساني دانا وانا ازبهور دكم جبرولو وانا تشتين فهم كري قوون كرد تشتي افسر وكتي اي بوزيسيوني سوري تقول او عرض او انساني كرد ام زانن وني روجا كورن او تشنامني او تشتون بجنوب بخون قوري مفهم كريب بشتي ونبدا مكي او حكومات تركي قوتن قو امي او دعاب نقابات كردستان سوري روجافا وباكوردا امي وانا ابي انساني التجاه امي انساني ابي بازداي امي جوارا افا بكن لي او بروجيجي سرنكت جبرغو او جي بوزيسيونيا سوري الفكره دابوا اف تش دابونا وانا ايرو استخبارات التركي واي سوري وحموج زانن كرد عقلية واتشيا كرد تفكيرا واتشيا أبكريا تشتكي منما إنه خصوصيتك يعني تشتكي سري نما حمو تشتهاتا قوتن جبرو إيرو مقالك زعيبون ومخابن أفتشت كرسنها تبانا قوتن نبسولوجي قالك مسألة إنه تشاوى زعيبونا ملتي كرد يعني إيرو أم زانن أم تشاب قود بن تشاوى زعيد بن حوجانينا أم باتشتا أبي بكن يعني مسألة إنه أم خبخن دجمنة خورا دجمنة بريتا خبخن جبيقون ببن تشتكي باش دجمنة خورا بكن بالسباس Doktor, peki yani Kurtasi Davida mesela naşta ve habe pırsın yani bir vi avay devam bike le Rojava gelo Kurt bikaribin çi bi dest bixin. Yani vaha devam bike tu çava dibini velo devam bike ve çi bi desti Kurda bikeve. براستی کرد می روجاوا گلکی جهاتینا گلکی ولات پارێزن گلک ملتێکی حج کوردیەتا خۆتکن حجە خاکە خۆتکن و بپرسانی مەجی باشن بەس سلڤەر گەرەسا یەکیتی ببێ گەرەسا ئینسانێ نەباش خۆ دەرخن ئەبێ گو ناهێنن دبێن سەدام گو کورد نەبنە یەک دبێ کورد خۆ بگهێنن إسرائيل خو بجهن جهة قرار الأمريكا فرنسا جارك ديجي يعني خو إثبات بكن ما في خو ديسجي هنو زمان خو ملت خو فقرينن هنگا بلكي وك بي بلانك تشيكن بروجيت تشيكن جي بدمك دور تشاوا ام ديسجي او بريني خو ام تشاوا او تشتي ما بوي ام ديسجي بريني خو درمان بكن ام تشاوا كار بن ديسجي بقوات ببن Peki باورiyat heye? بخدي بهوريام هيا لي تشكي زحمتي هنا ليجو درفت بدنا انساني اكاديمي انساني خندفان انساني زانا انساني جو خبرتها انساني جو Ki derfet bide? Ki derfet bide? درفت بارتيا ما بدن كهزيمة سياسي جو بدن درفت بدن Mesela PYD, Tudhazi Beji PYD derfeti ne de insanı mey zanyar, insanı mey revşenbir, spor, zede خودي derkebin جوري تجربة من شوم روجافا من جنرال مظلوم جديد من لهام جديد من بارتيا مدي جديد او استفادة نكرنج كردمي أوروبا يعني قالك هبون أكاديمي بون مستشار بون استشاري سياسي يعني قالك كاري بون آري كاري دحمو آلي دبكن استفادة نكرن قالك كادرو هبون أو كادرو ولات باريزن وشار كرنا وإنسانا قالك يجهرزنا بس آلي سياسة دا
نبون يعني فێری سیاسەتێ نەبوون گەرک yani meseleên û diplomasiyat û mesele Yani çava daha da xwestin alîkarî ji Kurdê me yê diasporayê negirtin. yani Nexwestin, wan nexwestin. nexwestin û dawê nekirin ji ber Belê. ku karê diplomasî karê ew ê divê yani hinekî herkî di alî xwe de ego textorî bê ego siyasî bê ego ekonomî bê hineke ew ê dikin عقلية عربية عقلية مي الولد جداية جي أوروبا وكي أم أشترى طيبتي اشترى نمونة بيجم اما وقتی ام دچین وکی اثر خو بجم وقتی دچم پارتی لیبر ده 8 سال من کار دکم از دچم بواره ام داخبن به برلمانیا را به کانسلر ای بلدیه ده وقتی بوارد اخبن دیالک احترام ما او زانن ام نصنامه ما هي او زانن ام جي بريطانيا بقالك او وقتی بحثا مسئله کردید کن جمع باوری دکن او دکن لی وقتی یکی وری جوالات وری الور او بکه باوریا و نگلکی پتی وکی گویکی او دبینن ام جوانا او به او باوریا وتی انه ام جی انسان وانا ام جی هاتنا في ولاتی اللي ام بونا زمانه و کلتورا و ايش دکن و او دکن گلکتر باوریا متی یکی گوش هندری ولد به ما کاریبو تشتن باش بکن لی او صلاحیت نبو او تشيك نبو دستمدا انه ام Belê. خبيج حكومتها فريان حكومتها فرنسا يعني حكومتها المانيا ام الي وادنا يعني ام Bixabin جبران ev temasiyeke ciddi ye. Berê wexta jî pir derdoran rexne dikirin. بله Ama yani ji ber cur be cur sedeman بله alîkariyeke çawa dihate xwestin ji diaspora Kurd nehate girtin. Halbuki بله li diasporayê hêzeke mezin ya Kurda heye weke بله te got duwarê dîplomasiyê de bi taybetî Kurd dikarin li Avrupayê tiştê pir girîng çêbikin lê belê divê ji wan bêxwestin بله yani hinekî derdor dikarin bêjin bêk û bixwazin hûn nikarin bikin. Belê wilo jî dibe lê belê bi taybetî bêxwestin û bi tanzîm bi koordinasyon çêbibe daha baş e. بله يعني الفر وكان دخوازن نتشتكي بكن جوري بدا خوازم ام دو خوازن جو او تش ارمان جوانا تش دو خوازنج بيجو ام بيجهن حكومة افر ام كاربن ام جي بيجن ام Belê. ملتكن فيدي سرك وزير بريطانيا من دي جارة من اوديت من اخفت بيرا چند ابكر يعني تشتي من فهم كري او لوبيه كردي او قواتا كردي الفر نگ هيا او تشتي خواستکا گو ام بخوازنج برگو عرب و تركا وفارس أو بقوة أو دب هم جالي إقتصادي ده بقوة هم جالي بيشجريا وادكن دولتي وانا إمباسيا وانا جبروا جيب قالك بقوة أم كرد هي ضعيفا في مسألة ده جبروا تكسي بيشجريا مناك براسي أم قالك تخوزيا ما إنه رياج مرفكن ام کاربن د وفدا ببن ام کاربن انسان برلمانی ببن ام کاربن دوی مسئله دام ام آزادی کار بکن بله آزاد کار بکن بله Belê. Spas dikim doktor. بله Derbarê Rojava da bêguman pir tiştê di cî hene di demê pêş de dîsa bi hevra em ê niqaş bikin. Lê mixabin weke te jî got weke serî de jî min got çawa ku Kurda hêvî dikir rewşeke wilo li Rojava derneket. Em nizanin wê rewş çawa dewam bike wê tişteke çawa di rojê pêşme de derkeve holê em ê bişopînin û bêguman em ê ser ekranên Arwar TV jî niqaş bikin. Em hinekî behsa Başûrê Kurdistanê bikin. Li Başûrê Kurdistanê tu rewşê çawa dibînî te di axaftina xwe de hinekî xas behs bikî. Yani rewşa Başûrê Kurdistanê xeteriya li ser Başûrê Kurdistanê heye tu çawa dibînî. براستی مثلا باشور مثلا پشمرگه وکی ام زانن ابنه تشتکی نوا مثلا دست بکر ج کرکوک و مثلا دست بکر ج مصطلح حشد شعبي وإيريشيا وسر كردستاني يعني مثلا يعني أكتش نا يكود الدوسسي أو دخوازن كردا بكشين الشركي هندرو جيبيجو كرد ببي صدمك إنه كردا إيريشي كردا كان بشكل كي
بشكل مزن الفر پیشمرگه سال 1921 بری دولت عراق چه به پیشمرگه هبون و بری مثلا عثمانی و عثمانی او ناجینگا و کرد پیشمرگه هبون و شرد کرن و هم بری دجمن دمان جبرلو مسئله پیشمرگه نه مسئله و که سلوکتی کردستان گوتی سلوک برزانی نه مسئله حسن و مسئله سلاح دیروکا کردیه دستور کنستیتوشن یا عراق ده تیده هاتیه گوتن انو کردش مافی وایه خواب پارزن مسئله عسکری ده و کم گوتیش وقتی صدام و بری ویناجی يعني كرد قواتك بون وكاري بون قالك تشتغل يمكن لي قبول كل مسألة فدرالات وبالعكس مسألة كرد ماي بشمرقة كرد ماي باشور بشمرقة قالك أريكاريا حكومة عراقي أو عسكري عراقي كان وقت داعش كتا مصردة كردچون پشمرگه او خلاص کردن داعش گلک باجار نهبون عراقی نکاربون جيش عراقي يعني عسكري عراقي پشمرگه نبا همو عراق دکت بن دست عراق داش داعش ده بله تشتي كرد كرين دكسي عراقي روانا گلک تركج بولوز باور دكم مسألة گلک تر گريدايا مسألة قطر والسعودي وطبعا امريكا والتركي دخازن مسألة بزنس مسألة إنه أو ترامب كتيا وي بنوي أبدا إنه بنوي ضغطي ده إنه ما دام أم بري أم مصروفة في شري إسرائيل وأمريكا صار إيراني دكن أم ددن دفي ونجي وكيما بكن يكجي مسألة غزة ترامب تجار zaten yani tüccar olur nizikti بله دي بيجي مسألة غزة فرضا غزة وناخذ غزة مشكلة نينا عرب بيجي مشكلة ما غزة بلا النبي خلاص مشكلة جمر ند دردك ليه كل دردك بس مسألة إنه دبي كردجي نبن أم قبولناك كرد هبن يا دوا مسألة افتشتي دبي حموجي كردايا مسألة رجالات تخوازن بدن ضغطك تخوازن سر حكومة هرمي بيجن إنه دبي ونزيكي رجالات نبن رجالات خطي صورة ون أريكاري يعني بيشجريا وأنا كن أفجي صدمة كجبيجو بدن خياكرين إنه ون علي وادا نشن وقبولنا كن إنه كرد بيشجريا وابكن أسبحورتكم أف صدم قالكي جبيجو في برجمان ديو خبكن بله بله دكتور تزانی سلیداجی من بحث کرد به تایبەتی ئەمریکا ji حکومeta nû ya Iraqê xwest ku ew heştî şavî bikin weke parçeyeke artêşa fermî ya Iraqê û qasê ku hatiye ragihandin heştî şavî jî yani bi awayeke giştî qebûl kiriye ku heştî şavî ne ku çekadayne lêberê bi tevî çekê xwe ve bibe parçeyeke artêşa Iraqê lê tê zanîn ku heştî şavî bixwe ji cur be cur hêzan çêdibe ji cur be cur rêxistinên piçûk çêdibe ji wan hin rêxistin naxwazin bibin beşeke artêşa Iraqê lêberê bi awayeke giştî tê gotin ku heştî şavî wê bibe parçeyeke artêşa Iraqê ev tiştekî ye yani wilo bibe belkî baş be ew Iraq dixwe Amerîka xwastiye lêberê pêva girêdayî bi taybetî ez bawer dikim bi têbiniyê dewleta Tirk jî xwastin peşmerge jî weke heştî şavî bi tevî çekê xwe ve bibin parçeyeke artêşa fermî ya Iraqê lêberê Birêz Mesûd Barzanî ji vir du rojberê daxuyaniyeke da got peşmerge tenê hêzeke destê wî da çek heye nîne peşmerge weke hêviya gelê Kurd e hêviya ji bo azadiyê ye ji ber vê yekê jî peşmerge
خو فسح ناکه ناو پارچه که ارتشا عراقی لیبلی لسر کاغذ پشمرگه هم دزانن کو با که فرمی پشمرگه پارچه که ارتشا عراقیه لگوری تا اف خطری و هی بردوام بکه و هی زخت لهمبر پشمرگا چه ببن لهمبر حکومت حریمی یا باشور کردستان و چه ببه اف ولو دوام بکه و حیا که داری بچه بله وكي أبزانن بري حكومة إيران تخست هيفا شيعي تشيكي هيفا شيعي دخست آلي إيراني حتى آلي سوري عراق حتى لبناني حتى سنوري إسرائيلي بخدست خدا لور إيرو سعودي أخت ترامب هات أو هنگا أوباما حكومة أوباما تخست في تشتي بكي او هيفا دبجنا ده هيفا هلال شيعي لي او بروجا كشكست ايرو تشد خوازن هلال او هيفا يا سني تشيكن سعودي وقطري وامريكي ترامب وترك دخوازن فيتش تي بكن جبرولو دست بكرن سوري باقش كرن لبنان باقش كرن حزب الله هاتن سوري إيرو دتشن الحشد الشعبي مايا الحشد الشعبي الشيعي العراقي تشاوايا سيستما وانا مرجعي هر يكي بوك بي هر شيخكي صدر وسيستاني وأبي هر يكي وك بي انسان بارنا وك بي جروبنا او شكداري وانا هر يكي شخورا نابك الواكرية او حشد شعبنا او هر عصاب الحاق ونظام هر يك جيب نيفي واجب برينيب عرب ايراني بقريدانا او جروبا او نلشكر نجبي عراقي تشيبونا او تشيبونا جبيقو خوا او بارتي خويان او مرجعي خوي شيعي او بباريزن ام كرد وكي قوتك جهان دا ديجي تروريز لأفايا جبي بجيريا إيراني بو جبي الشيعة بو هدف إرمانجيوا تشتكي ديبو جبرولو دخوازن حشد راكن لي دفورة تركي دخوازي وعرب دخوازن مسألة پشمرگه جي او بكن جبيگو ببي طرسك دا پشگيريا رجلات نكن از باورتكم سرق برزاني بزاني يعني تدويجي مسألة تاني رجلات مسألة رجلات ام وكا پارچه که پاراديگما لدش همو بله او خوازن او دبيجن هكا تا آريكاريا رجلات كر امي تا پشمرگه و امي مسألة فدرالات امي ابي بكن جبرولوجي او ناخوازي ترس يعني او ترس خوازن بخند الانسانية كرده از باورتم سرق برزاني بزانا بونا خواب دبلوماسيات خوا ناش كاندن ومسألة پشمرگه او ناكش برگو امريكا بري وجي خواستن جو پشمرگه او بكن بري 10 ساله 15 ساله ديساجي كرو نكن قبول نبو و 20 ساله ديساجي سرق برزاني قوم قبول ناكن و افتشت سر كشتنامه سر او ما بخوينامه سرق برزاني زاني خوش زاني انه اف كدا الشهيدة تشيبا افخينا كردستان تشيبا كوبخينا كردا بوا قبول نابي انه پشمرگه او يعني وامريكا وترك زانن هكا جو بردوام كرن او كن وشاركي تشيبه شاركي كردياتي هندري با كردا وبا شوردا او ملت كرد حمورابن او ناخوازن افتش تشي بس بهورناكم تشتكي ولو ببي زحمتي قالك وي زحمتي هبش برغو يعني او خوجي استب بروبلما ترامب بروبلمك او كريا بهوري هاو بيتين دولت يرو خوجي كتيا بروبلما كده يعني ملتي او الشرق الاوسط حمو كتيا ابدا بروبلما كده مثلا هرمز وايران وكانوميا دولته او ناخذ تشتكي نوتشبه لي الفر مهفيدار نقو اف مسألة زوبزو بسكناتين لي اوجي سر امريكا من حمود دستي امريكا دا اسرائيل دا باوركم اسرائيل جي
دەستێ بێت vê meselê de heye û karî bisekinêne ew zanê çawa got Kurdê me karî bano xwe bikin İsraîl û dew Fransa û dewletê de ji vê got textê Trump bikin got vê meseleyê bisekinêne û berdewam neke. Belê. Doktor, tu li Londonê ev çend sale tu li İngiltere'yê? Sala 2026 sal. Yani sala 2000 tu hatî ve 26 salet li wê derê. Tu Belê. dewleta İngiliz başnas dikî, ez bawer dikim. Belê. Der û di vê navberê de ez bawer dikim te bi hin rayedarên İngilîza re jî weke Kurd hem ji bo Rojavayê Kurdistanê belkî ji bo Başûrê Kurdistanê jî te hevdîtî jî çêkirine. Belê. Siyaseta İngilîza derbarê Başûrê Kurdistanê de çawa ye niha? Yani çawa tu dibêjî Amerîka İngiliz jî weke beşeke siyaseta Amerîka dimeşin? Yan İngiliz hineke cuda nîzik dibin? براستی انگلیس سیاستا و جدایه انگلیس سیاستا و جدایه لی نب کردایه براستی روژا ایرو حتی روژا ایرو منی کارن ام کار بینن سیاستا بریتانیا وکی گوتی گلک استفاده دکه ج عربه ج سعودي عربي ج قطر وج او دولة عرب وتجارة تركيا وأويرا جبرلو او ناخذ علاقات خرابك جبه مسألة كردي اما بلكي بري چند سال 10 سال 15 20 سال گلکی باش نبو او يعني نه او تشتي ما تخست اوي بلي بروجي ايرو تشتي باش ام بشكلكي دايركت ام دچنجما ام وارد اخفن يعني تشتكي باش هي وكسر وزير خارجي وزير درفة كردستان هرما كردستاني هات بقالك وزيرة والفيديو رونش بقالك تشكي باش بو ام وكا كردي بريطانيا دمينين ام كارن بشكلكي دايركت مبارا بنفسين افتشكي باشا بري ماني كاريبو بري دجمني مدهات تشتي مدخواست دجمني مدهات قلت سرزماني مدقوت ايرو نا ايرو ام كرد بشكلكي دايركت ام دچن جموا ام جوارا دبيجن دريا انترنت ام حقيقتا دبيجن ام بينن كشناسا كردا ظلمياسا كردا او هنا جي باشتر بلي او برجمندي ونقهنا روجاغو وكبيج هاي وي جو ام بشجريا ما بكن بلكي روجك وري بلكي نايرو بروجك وري وي امي وي بشجريا ما بكن لنا في وقت داز باورد كم هم نقهنا في وقتي اللي از باورد كم هناك هنا وكتوني بلير وكقالك ببرساري هابون بري كردي ما خوك هاند بانا وانا تقريبا استفادة جوابكن جبرجو أو جهة راست دربي بارتي خنا اللي أو هي قوتكن وكارن تشتكي بارتي خدت سياسة ده بكن يعني إمن بهور دكم أبيجو بري دوستي كردابون كردي مالوا بقرن وباكار بينن وانا كار بينو كلو بيكي كردي بكن فإنجليزي بريرة أو كاربن بشجريا كردا بكن جبر أو دستي وقال كي درجة أو كارن قالك تشتي باش كردارا بكن دهندري برلمان ده بريطانيا دهندري وزارتها ده قالك دستوا كورة قالك علاقتها كورة كاريبون قالك تشتعبكن بله فرم بله سپاسکم دکتر ام هاتن داویا برنامه لبلی دوی بزانین کو yani nava hezin ku nahal rojulata navinda xwedî hineke em bêjin desthilatdariyê ne hêzên mezin weke Amerîka, İngîlistan û Fransa taybetî di nava wan da hêza herî germ nêzîkî Kurda dibe tu zanî Fransa ye eger İngiliz jî weke Fransızda nêzîkê Kurdan bibana ez bawer dikim Amerîka jî neçar dibû siyaseta xwe derbarê Kurda da diguhert lê mixabin İngiliz hê jî bi siyaseta Amerîka ve girêdayî dimeşin yani paralelê siyaseta Amerîka dimeşin ev jî yani berpisyartiyeke dixe ser milê Kurdê me yê li İngilistanê jiyan dikin yani divê Kurdê me taybetî beşeke girîng yê diaspora Kurda li İngilistanê jiyan dike Kurd li İngilistanê divê zexta xwe ser rayedarên
دولت چه بکن ما yani بکاری ام بیجن دیپلماتیک دبه بکاری هوالتیه دبه بکاری آبوری دبه yani li İngilistan'ı hezeke kurda ya diasporal mezin heye hevidarın balikariya havale vekete kurdeme ye İngilistan'ı bikaribin zexteke ser hükümeta İngiliza çebikin. Davida doktor tudxazî tişteke bêjî te berê em dest bi bername bikin te besa hin xebatê we yê İngilistanê kir tiştekî bixwazî bêjî fermû. بله سپاس براستی او ایرو روجهلات گلکی وقتی زحمت را در واست بگرین ده جبرولوژی ام دخوازن براستی ما گلک ما او دخوازن ما سوليداريتي كردستان سوليداريتي فورم او جي وك بشجيريا روجهلات قالك كردما روجهلات بريطانيا وكردما Yani روجهافان او solidarite from Kürdistan yani جبه روجهلات hevkarî ji bo rojhilat. جبه روجهلات ام دكن ام هر حفتيك دو بروتست دكن بيشا سفارة امريكي بيشا سرک وزیر بریتانیا بيشا سفارة امباسيا ايراني Naha jî berdewam dike ev protesto. روجا 14 هیویجی ام پروتستو دکن یکی از دو من تخواست ام بشه ام میتینگ کی چه بکن به وزارت دربی بریتانیا را ام و ببینن هنک جوانا ببینج بگو سر مسئله روجلات یم دین بکن او ام نامکی جی ببین سر وزیر بریتانیا بدست بدست ام بدنا ای کارد که سکرتری وینا گلک تشت مفروض Doktor binavê kîjan rêxistinê hûn van mîtînga meşa çêdikin? براستی ام ناوی وک به کرد یعنی کرد Kurdên diaspora دیاسپورا li بله Ingilistanê. بله لی ام دیساجی ام پارتیا را تکلیما هنا پارتیا مرا ام دیساجی تشتکی دکنم وانا دعوت دکنم بجن هون خودی ونا نام خودی ونا گلکی ام دخوازم براستی رو جهلات ایرو او جی بشكل جلكي تديت شورش هموجي جور دكتن وكدلي ما رجلات جلكي دخوازن بيشجريا وبكن براستيج دلوجان يا دواجي مسألة باشور جلكي توختكي زحمة دز هبي دارم قوم حموجي ها وكي يرودم خو حاضر بكن ملتي ما جو حاضر بن نروجا جو دست بكر الشر Yani lehember wê xeteriyê tu divê em Kurd divê em hazır bin, amade bin. حاضر بن و پارتی مجی دوی زانبن ایرو روژه کیتیا ایرو روژه هبدو براتیا او برجمندی خوی پارتی دینن طرف ایرو مثلا کردی تنبونه یان هبونه اجبرو دوی نبی مسئله انو پارتیتی یان اوی یکی تیج مرا گلکی پیوسته گم یکیتیا کرده گلکی اوی وبر زور سپاس وسپاسیات جد كان مامستا احمد وبروجرام واجي دسته خوش سر في درفته وفي وين كاري باش وخباتا زور سپاس Spas dikim doktor. Em gihiştin dawiya bername hêvîdarin li rojê pêşme de careke din yani ne careke pir cara em bi hev re wiha bernama çêbikin li ser cur ve cur mijaran bisekinin ji te re dibêjim spas û êvar baş. باش سپاس دست خوش ساعت خوش پرچاbe Hevalên hêja temaşevanên bi rûmet em gihiştin dawiya bernameyeke din bernama Rojev taybetî em ser Rojevê sikinîn bi Doktor Ferhan Ehmed re me vê bername çêkir û di rojên pêşme de jî em ê bêkek Ferhan ra em ê cur be cur bernameyê dijî çêbikin ser cur be cur xalan em ê bisekinin heya carekê din bimîn dixweşî de silav bi hurmet.